الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. admiyadu arun memmi fashani anakavis asurate mi fajru sure nimuni fajru sure nimuma fahu miyadu midani mi nuadiha wana sure ei balad sure ta miyadu mi jahilani men arun men is sure nimmala fane surata dairu abadu sandan kollam vi kamaki arun menge mi kiyevi sur kiyawa isvediya surata handanatta nula arun menge tafsir was kiyawafa wa filawal tawga tafsir wes recording tang adua hala detre ngadua hala nekkalsmi ayetta ko gamating hadang kurum mi ayetta kay gotang algon men eba uleveto visna fikuru kurum waram muhimmu kame فميدوغي سورة الجهلان آدمي سورة balad suratuga mi wani mi makkaya behe gotun sure mi wani eh malgon menna wara ibrettari filawal take libigen dane surate ki anekka vesalun visnalam vi kamaki mi suratuga mi wa vihi ayata deterega visnala ero Allah subhanahu wa ta'ala ge huwa mi feshani anekka ves mi huwa kuraba Afrika mugawarnama algun men visnalam vi kamaki dem fahatung yanna wahakata kegge muhimmuka e visnalan je kamaki den mi insana mi hellumegge terega ulekam wara boda fahaga kuravigendiya ade insana hellumegge terege uleni kivvegento ya behe gotun tapatu takuraru ko sualu kuravigenda suratege gotuga mi sure fahaga kuravigendari efo algun menge mi aslu magama hisaban algun menna deveni devu ma behe gotun algun men bisnalam vi hinga sura pashama hinga Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah subhanahu wa ta'ala ganam fulung algun me fashani Allah subhanahu wa ta'ala ki rahman wa anta rahim wa anta raskalange pero mi algun ben kuriga daka waha kata kabura bes itura mi adu mi ayetta kuge mi akuru taka de terega sama visnalam benunde visnala algun men ge diri uluma mi ayetta ka mi akuru taka gulwala ne ki hinetto algun men visnalam marabode beje egotu ngemme furata algun men bismi kiya komme faharaku بسم الله الرحمن الرحيم اسم فلون الله سبحانه وتعالى اسم فلون مفشني دميتي الله سبحانه وتعالى دي صفات فلون متنن آسا أسماء الحسنى دي نام فلون متنن مياسا ميوتي يا مامي الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت رسكلانج اسم فلون الله سبحانه وتعالى نانا فتوا دبا فميوني مالغون من بسنالم بي كمكي ألغون منا مي أوغا وانت ألغون men deke lobi wodi gannawa farategge ismu fulunkan algon men me fajane algon men komme tanegga bismi kiya erwes algon men bisnalam bi algon men deke emmi lobi wa farai
algun men dunia mati gole rabadu algun men nammi visna leveni algun deke lobi wa mi hakunete algonda ala mi hakunete no ta algon ge daringal algonda ala nu le firini ha ala nu le no ta mujtama uterega mi mi ha ko ala nu le algun me dunia mati ge lobi wa mi hun takegge lobi hodu matta ka algun me fashani ene ves algun me kirti gurwanu ge komme surate fashairo algun me ge komme masakkate kuram fashairos algun me bismiki afa me fashan jehani komwa ke me rahman wanta rahim wanta oga ogateri wanta ras kalange rahme fulong edigen erah kalange ismu fulo handuma kuramu kalange ki ogawanta veri faraikan algon men gabulu kuramu algon men fasha gannani يفه لا أقسم بهذا البلد كليجا فانو ميرا شغاهن نوا ميرا ebahi makka gante ba huwa kurabame henvi mamitanga miati la qusimu miati ama me kuriga mi fanga kurani wallasri wow aisikam gawanama huwege gotuga mi annani enwe svitanga miati mi ane la buna fikamu ga vechara bi hoga la aisikam gawanama eche nafi kollani e nuneke e gota bunuma beenon kuraveni henna svitanga mi ase miati eka mi sualege gotuga mi la qusimu bihaza emema mi abadese kanun gota mane nuneke egota buneve usulum miati mitanga huwe kureifa mi balad mi balad ki ko bah balad ga mane ki rashe ge mane ga mitanga mi suratu ga khas kureifa mi wani makka ya behe goto mer algod men hajjad dawa ha ka umrayad dawa ha ka takuraru ko algod men dekeve wa ha ke mi rasha behe goto miedo allah subhanahu wa taala e huwa kurabwa fa e huwa detre algod men visna fikuru kollambi mer mitanga makka gawaha kasa minnar mafurtama al baladul haram ei ade matveriyagamba maavegamba sit me ane rashuge gotuga mennani al baladul amin rakkateri vegamba rashuge gotuga mennani haraman aminan ei ane mi bayaku me hun etana jamavejje kamuga wanam etana ki aman rakkateri tanegge gotuga mi watanegge gotuga mennani ehvima mi misalaka waman dakhalahu kana aminan mirashang ane arafi miha ko kamuga vejja e miha yaki rakkatre kan libigam wa miha ke mi rashuge muhimmu kamuga waha kamena algod me makka eddam bisnafi kamuga wanam purathama salgod me mativeri vegam wa bimmatiga mativeri vegam wa tanakashe algod me midani ekam rakkatre vegam wa amankal libigam wa tanakashe etanaki etanige rakkatre kam himene tanakashe algod me dam ulani purathama sal ogan taraskalange kibang algod me nattaka libigam wa ane rahmategge gotuga balalambi then mi algun mi misdalam mi kamaki mi suratuga mi huwe kurabba famiati ehmi wamiga eme boda visdalam mi kamaki allah subhanahu wa taala mi ihen huriha rattakabbure mi materi kurabba fawarashegge gotuga mita then mi balamahenga kongotakattor mativeri wegen gossami wani baitullah allah subhanahu wa taala ge kol hajar al aswad ei ane suwarugege hila kolegge gotuga hajar al aswad me sifoege mane maqam ibrahim ge faanuge maqame ei algon men hajjuge nota umrage alkon ada kurairu arab mane tawaf kurmafahu derakwe namadu kurmattaka eta mane choose kurata den safa ya marwa ei algon men sawi kurmattaka e beenum kuratan e mihuriha tantam mihimenige mani makka ga bimuga makka ge shabehe gotum isnalairu makkai kimi aadaga rashan nunkan etanaki ei amanka marakkatri kan libigam batanekka erashan ara komme mihakan e amanka libigam batanekka me areve amige me fahaga kuregam mani algormenge sikundiga me makkai dang algormen visna hisabun algormenge mi visnun ane mi ka tike bunane ಸಿಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಫಾವ ಬುರಕಂ ಫಿಲುವಾ ಲಾಶೆ ಟೆನ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಕೊಲ್ಲಾಶೆ ದೆಂಗೇಗ ಏ ಬುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಹಿತಂಗಾರ ಫಣೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹಕು ಮಕ್ಕಾಯ ಗೊಸ್ಸಕಂತ ದಿಮಾವೆ ಏಕಮ ಏಗೆ ಬದಲ್ಗ ಮೀ ಏ ವಗುತ್ತು ಅರಬಿನ್ನ ಮಿಸೂರೆ ಬಾವಾ ಲೆಬ್ಬುಡ ಇರು ಎ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಎ ಹಾಲತ ಬೇಹೆ ಗೊತ್ತು ಹೊರಬುಡ ಮೀನ ನಮಸ್ ಮಿಯದುವೆ ಸಳಗುಡ್ ಮೆಂಗ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀ ಮಕ್ಕಾಯ ಮಿ ಕುರೆವನು ಜಿಯಾರೆತ್ತಕ ಬಲಾಯರು ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕೊಸ್ ಎ ಗೊಸ್ಸ එක ඒ මක්කාගේ ඒරියාය බදවුණීම සිතල්ලිබේන එහෙන් කහල ෆිනිකම අමාංකම ඉහුසාස් කුරෙවේන එතනග ලබත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ උළුවි තණ එකලේගේ ෆානුගේ ගෙකොළ එකගේ ෆානුගේ ඒ බොඩුවගෙන් එහා හිසාබ දෙවුණු කමුගේ ඉහුසාස් කුරෙවේන අලුගුඩ මෙන්න එකලේගේ ෆානා බද්දල් නුවි කමුගේ විය සල්ගුඩ මෙන්න එකලේගේ ෆානු උළුවි තණ එම්මෙ කෑරිය දෙවේ හිසාබ ෂේගොතන් ඉහුසාස් කුරෙවේන
دعوا ما يمغى بلال ما كوريا تغا فاهغا كوريا نفس المطمئنة غوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ko bakit ka ngay insana nage nafsa behe gotong mane fajr surat gani muno ayat miyai Allah subhanahu wa ta'ala wadkhuli jannati ane misuruge vannashe gotong as rangalu gotu golunu mi hunna edebunu message ge gotu Allah subhanahu wa ta'ala ge faratun emi hunna elibun ufavere kam ge wahake mi dan visnala mi kamaki ko ba e surat nimu fa mi sura mi fashiga mi annani makka ge wahake deke em jannatu ge wahake deke fa jannata fa ಅನ್ನಣಿ ಮಕ್ಕಾಗ ವಾಹಕ ಎಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಾಯಕಿ ಹಿತ್ತಕ ಫಿನಿಕಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದ ಮೀಹಾಗೆ ಫುರಾಣೆಯ ಫಿನಿಕಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದ ಹಿಂಗಮ ಜೆಹುನ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದ ಅಮಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದ ಗೊತ್ತೆಗ್ ಸಿಫಕುರ ಫಮಿನ್ನಣಿ ದೆಮ್ಮಿನ್ನಣಿ ಉಮ್ರಾ ಎನ್ನುವತ ಹಜ್ಜ ಮೀಹಕು ಗೊಸ್ಸಿಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮಿಸಾಲಕ ವಿಸ್ನಾಲಮ ಹಿಂಗಾಶೆ ಎಲ್ಲು ಮಣೆ ಬೈತುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಗೆಕೊಳ ಎವಿಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಗೆಕೊಳ ದುನಿಯಮತಿಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಸುವರುಗೇಗೆ ಅಣೆ ಮೀ ಕಮೆ ಫೆನ್ನಕಮುಗ ವಾಣಮ mi fennani konta kokka ubatullah ge fula dewnim e kive e aman kama e rakkatere kan e Allah subhanahu wa ta'ala e mi hegge makkaya hisaba devijja miha makkaya hisaba e aman kama rakkatere kama e miha ka fora fe miha Allah subhanahu wa ta'ala ya e baddelu kuran miha e deve kam ge husas e hembegenta ane umra verin ane umra dimmala farbuda faanga kuran diha doga fanara doga umra nimmala fa e daan jehunim e kureve ka itang banne moliverikan e bayan kura kannege e ki furatම gefulu fenunima eva ufaverikan e karuna ohere varu adietan du kolla fadambi elibe e madu molikan e derawa varu e miga mi ane mi dem faga kollam vi kamaki makka medani ihramuga mi emiha Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kurmattaka waki hedumellage midani demitaga misalaka mi sualu kurabani ustaza sualu kurabani mi kon gotakan heye mihage hi evagutu hunnani emihage ituge mane hita deterega visnale bunu heye mi hajja umra e dairu emihayen e ufaveri kamme ham yaginum ves wakame e hajjan nuwa umra e devunu komme mihege ane bastakan algon men visnale kamuga vies algon men fenigen dan e Allah subhanahu wa ta'ala algon men edebbi ni'matattaka shukuru kurave haluga algon men etana deve me e adi anikkalu algon men visnala mahinga hajjuga alukamaki algon menge bifafa fohevigen da hajjen umra e kuravijje miha ihusas kuravene tibanna guriha isvediya fafe fohevigen diya egota emi ma kamiyab hajje mabrur hajje libijje miha ki koba emiha ge mabrur hajje libu mane ki emiha suwaruge libum fade ei ane Allah subhanahu wa ta'ala emiha suwaruge mi kandalu ba debba waruge kameke emiha furihama wegen ba hajje kure ehmema mi den algodo visala be kamaki miha ko hajje dairu ustaz mane minerations ta misni gerestenige hajje dairu mi etanadda komme mihaki wes ebbenu meggada mihaku me duniyamati ga algon men duniye ga ule mun dairu algon men eki kahala kantattan e bukuran eki kahala beenun takuga eki kahala kantatahuga tere ga algon men mi ule ni me algon mi adu hendunu helisura mi miha hisaba algon bagutu heda kurir algon bagutu heda kurane algon beenum ba kantattake ge gotu ge gotam sobiha ule ni sobiha ge kantattahuga fatima ule ni fatima ge kantattahuga emi eki mihun ule ni eki mihun ge kantattahuga ennames hajjadda makkayadda emihaku furaira emihaku daturu fashaira emihaku niye gannera guriha emme vesmidani ekkameg mabruru hajjan nota mabruru umraen hodu mattaka ehmema Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurmattaka basically mabruru umra libani Allah subhanahu wa ta'ala alukan koggendo ema Allah subhanahu wa ta'ala duniyamati ga insana ufaddawa fa beenumaki algon men kuri takuraru kon aduyunda Allah subhanahu wa ta'ala insana ufaddawa fa meani Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurmashe ema Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurmattaka ufaddawa fa wa bayaku makkayadda algon visna hisabun sida ekamam huswegane algon midani itunu ebbes kamen neti ekamam huswege midani emima mi
ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಿನ್ನ ಸುವರುಗೇಗ ಅದು ಹುಲಿ ಜನ್ನತಿ ಸುವರುಗೆ ಬಣ್ಣಾಶಯ ಹಿಸಾಬು ಎ ಸುವರುಗೆ ಬದೆ ಉಮಟ್ಟಕ ಖುಷಿಗಿಂತ ಮಗೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಾಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೆ ಬಿಸ್ನಾಲಂಬಿ ದೆನ್ ಮೀ ಫಾಗ ಕೊಲ್ಲಂಬಿ ಕಮಕಿ ಹಜ್ಜು ಗಾಳ್ಕೊಂಡ್ ಅದಾಕುರಾಯರು ಎದಿಮಾವ ದತಿ ಉಂದಗು ಕಂತತ ಉಮ್ರಾ ಗಾಳ್ಕೊಂಡ್ ಎವಳೇರು ಎದಿಮಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಉಂದಗು ದತಿ ಹಾಲೆತೆ ದಿಮಾವಿ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎಮೀಹಾ ಮಿ ಅಣ್ಣಣಿ ಕೊಂಕಮ ಎಮೀಹಾ ಮಿ ಅಣ್ಣಣಿ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹಿಗೆ ಉಫಾವೆರಿ ಕೊಂಗ್ ಅದಿ ಎಮೀಹಾಗೆ ekala hita sukun elibe gotan emiha ka kantata daka e sababa ki ko ba mitanga ule komme miha ko maksada ki ko ba em maksada Allah subhanahu wa taala ngan kon kuru etanun nuniya malgol menna huriha em ekkamaka samalu kan diegen ekkame kuramun datan no fennan ehen dimalen no fennan nondo e beenu megge ekkamegge gotuga mi asaminnani ehmima mige ustada mi fahanga kurabani Allah subhanahu wa taala mi huwa kurabani mitanga makkaya makkayaki mi Allah subhanahu wa taala ge niumatum furigen bawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufammigen diatan edanaki mi balad al muharram ay ane rakatri kalli bigen ba rashige gotuga mi nani adi Allah subhanahu wa taala emmelo bedigonnava nane bimuga gotuga mi fahanga kurabani Ibrahim alayhi salam kalege fanuga aila du kuraba fadiyei makka mi den adi etana da komme mi hako mi da komme mi hako ekamataka dua kuramu ehem mi mamitana mi sifa kuraveni al baladu ganamu de minani la uqsimu mer mi la egota fahanga kurei feni mostaza mi sifa kodebani mi eka mi hunna gabulu kurei fawa gabulu kurme nattalume mi gebenu maki ei mi komme echeka lemen hitugo ekkamuga vies ehenne nune egota ebenu laiki kurigas fahanga kolli nune ke budeveni ema ehem budayr komme gotaka mi ha hisaba makkaya deterega visni fawri kamuga stiuri ha ech nafi wegen diye mi ha hisaba Allah subhanahu wa taala mirasham mi mativeri wegen ba daraje ke midar Allah subhanahu wa taala ngalukam kuru mattaka warashegge gotuge miram mi kandali gammani ehen name wes algon me fahanga gollen je hakamaki mativeri kan libigem ba hinduas erashuga ahulwerin Allah subhanahu wa taala ki amantere nu diatan kol ehmi ma mi algon me bisalam be kamaki vis mane emi hunge විස්නුමා ෆිකුරුග එමිහුන් එරෂා දේතරේගේ දෙක මුන්දිය හොරිහා කමෙන් නෆී කුරවිගෙන්නේ මියයි දෙමි මනේ ෆාග කුරවෙනි he baru elumuge gotun devana interpretation ge gotugo usada faha kurani baru elumuge gotun la mi bas benun kurefa minnani hame yaginum ves ane mukka mi binga gandeba me gotta faha ga kurmatta mi bas benun kurefa inkama then devanaya to minnani wa anta hillum bihaz وأنت حل بهذا البلد كليج فانو ميرا شجا هن وحالو ميرا نبهي مكة غندبا هو كربم إنما ميرا شجا إبس كهلا مي ಮುಂದಕುಲೆನ್ನತಿ ಬುದ್ಧ ಲಿಬಿಗೆನ್ ರಂಗಳು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಎಬೆಸ್ಕಾಲ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟು ಮೆನ್ನತಿ ಮಿರಶುಗಾವ ಹಾಲು ಮಿರ ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಮ್ಯಾರು ಅಂತ ಹಿಲ್ಲು ಮ್ಯಾರು ಮಿ ಮಿತಾಗ ಮಿನ್ನಣಿ ಎಬೆಸ್ಕಾಲ ಮಮಿ ದೆಕೊಳುವರಿಕ ಮೆನ್ನತೆ ಎಬೆಸ್ಕಾಲ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟು ಮೆನ್ನತೆ ಮಿನಿವಂಕಮ ಎಕು ರಶುಗಾವ ಹಾಲು ವಾಂತ ಯತಾಂಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯತಿ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರವಿಫ ಹಿಲ್ಲುಂ hillunge mane ki huddali bigemu ha lam migota menani nota mi goshejeifa wa kamuga waname ego filuwalu misalaka rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani dulugawa gotta mohelebbuma ema mi hal lam mi bas asa minani mi bahuga mi aslu mane ki root mane ki gonna atta dongo mohelum gawahake mi mitanga mi hillum mi bas asa ni ma ustaza mi fahanga kurabani ka makkage bimuga eru kafirun timuga saw makka ngaram mundagu me huriha kantatake dimai fawtido me huriha kame eka neti e beskahala ituru gonjehu men neti era huddave genda wahaka ka fahanga kuraba fani then وأنت حل بهذا البلد متانغا مي هيلغ مي دمانه باكما أستاذ بس فكروا مي فرد ما كمكي متانغا مي فاهانغا كوربني مي
mi rashuge ahuluwariyakavvun e rashuge ahuluwariyagge gotuge rashuge dirule rabbessakavvun e gota maana kurefa minnani misalaka ti makkage miheke mi rasul sallallahu alaihi wasallam mi bitanga nisbe kurefa minnani rasul sallallahu alaihi wasallam makkaga fansas tingaru heda kurebekama bani ekalega faanuge evema ekalega faanuge mane ka boduwe ufamve boduwegen adi rasulukam bawa lebunu mane පුරතම මේ රසූලුකම ගෝවාලේ වුණු හිසාබ කිදෝ එමෙ මේ සබබා හැදි රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ උෆම්මුන් එකලේක පාන වහී බාවාලේ වුන් එකලේක පාන පුරතම මේ නබිකල් ලිබුන් අදියෆෝ එකලේක පාන දීන ගෝවාලේ වුන් විශ්ත එමෙ මේ වර මුහිම්මු රාශියගේ ගොතුක මේ ෆාහග කුරබනි මේ රශකී මේ වර අනේ peaceful rasheke mirashuge hudda libife miyoti mirashuga uleshe egota e anna maana postada sifa kuramani devana maana eka mendi halal ki e hudda libigam mun ehme makkaye ki e hudda libigam ba amankal libigam ba ege ane mi gamache ves mi ka gadanu nu gane vene rasheke rasul sallallahu alaihi wasallam pitanga mi halalu mi kurevegane ekalega faanu eka be rashun beru kurefani ehme ekalega faanu ege sababun ekalega faanuge mi rashun beru kurefa ekalega faanu mi nabikan rasulukan gabulu nukurumuga sabab ekalega faanu etanum beru kurefa waniko ekalega faanu mi halalu wegen gamane ki ekalega faanu amanka marakatri kamayeku ersha badwegen mi then eru mi rasul sallallahu alaihi wasallam e halatu dimawiru eru furatama rakalega faana rashum bal belunu eru konkabe me wadi ekalega faana malamai kurma furasara kurma ekalega faanu nubamis kurmuge rashum mihun ane mi emihunge wagutu heda kuramun diyei ehem wima eha hisabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam miramyati halalu kureife demindi mi misalaka mige usada mi siva kurabani mi ayataki mi by far sualegge gotuga misalaka eka visna fikru kobbalashe nuata shoken nulibe heye nuata haranen nuwe heye ehem buna gota mi misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam erasha mufambi emme maevegen babin ehen namaves ekalega faanu erashun beru kollumuge kuladanakan emihun beenun kuri do ege beenun koffa ekalega faanu anek karan halalu egen dier emi permission libigen diekam me mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam usada sifa kuraba misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihun kuri aniyayaki ei ane hudda libigen kuronu kamabbai egota sualu ufedidane egota ane evesmas ane ka visnale vidane goteke mi demyanani ebbes kahala mi hifehettu men neti mi rasha ebbes kahala hifehettu men neti miral libigen gosse mi nane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalega faanu ambura wadaganna uttaka miram yoti huluigen diya wahaka mi ebbes kahala mi dekoluwari kamen neti ekalega faanu beenum fulu wagutaku ara fabama era huluigen diya wahaka mi faanga kureveni dem makka fatah kurabumuge hadisaya algon ane visnalambi Narmenga balalama mi Isra Mirajge hadisa yaves mi ayata gulufa bende Isra suratuge bana ayata bisnale mahinga سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إكلانجي مستطهر وانت كماي إكلانجي المسجد الحرام المسجد الأقصى إكلانجي على ريغنم بايك جنده ورسكلانجي إيتانجي وشاغنتي من رسكلانجي بركة اللي بيتاني إيتي من رسكلانجي كردم وانت كموغي هكتاو غترين باي إكلانجي فانا دكي ومتكي هم كشورون إكلانجي مولن أسوا وديجنبا مول بلوا وديجنبا رسكلانجي مكر مصر ميراج datura behe gotun daturu feshigen diye masjid haram ga feshigen diye manik kaves ekkala etanuge muhimmukam barabboda fahanga kurevigen diye danege gotuga minnani hamayaku mi bukhari ge hadisen ge beinde mi ga minnani riwayen ge beinde mi makkah ki rakkatari tanege gotuga mi Allah subhanahu wa ta'ala kandelu biye adi mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatu kuri kologe etanuga hangurama kurun e hudda tebune effahu den ay makkah fataha kurevigen diye e rakkatari vegen ba tanege gotuge
mitanga minani mige hargun me faga kollam mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge risalata eku Allah subhanahu wa ta'ala waki muddataka kame kandalu wa fawaka den hame gota rasul sallallahu alaihi wasallam ge hin hadise ge mi wani mi الله سبحانه وتعالى مي دنيا وفد بدو اجمعنه كي دنيا وفدوا مي سورجيا دنيا وفد بدوه مكة بين إرك من مي ماتيري جم باتنه كي قطع كندير بدي اما الله سبحانه وتعالى ج أنا بين ركعت ركض بانه etanu ge dengane gastan ufurung manakama ebede mi etagore mi binata nolum manakama ebede mi එගොත ඒ එක කොන්ටෙක්ස්ට් එක ඒ ආයත ගුලේ කොන්ටෙක්ස්ට් එක එත ආයසවාකම Hivi mitanga mifahanga kuregandani final note ge gotuga mi usada mifahanga kurabani mi makka ka halalu kurevige mi diyei rasula sallallahu alaihi wasallam she ekalege fana fortama makka in beru kollevunu fo ambura ekalege fana makka fatah kurewumuge e hadisa mitanga mifahanga kurani then mi usada mifahanga koddebani tinkame miga mi dengas demianna ay wawalidi wama walad adi ufan kuri mihaya enayan ufan biha ಬಯಕು ಗಂದೆವ ಮೆ ಬಹಿ ಆದಮ್ಗ ಪಣ ಆದಮ್ಗ ದರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಅಣೆ ಕಾಸ್ ವಾಲಿದ್ದಕಿ ಬಪ್ಪ ನೋತ ಮಿ ಬೆಲನಿವರಿಯಾ ಮಾ ವಲದ್ ಬೆಲನಿವರಿಯಾಗ ದರಿಂಗೆ ವಾಹಕೆ ಮಿಹಕ ಉಫಂ ಮಿ ದರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ಮೆ ಅನ್ನನೆ ಮಿತಾಗ ಮಿ ಫಾಕುರವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಿಂಕಮ ಮಿ ಗಂದೆವನಿ ಅಣೆ ಕಾಸ್ ಲಾ ಕುಸುಂ ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ್ ಅಣೆ ರಗ್ ಗಂದೆವ ಮಿ ವಾಂತ ಹಿಲ್ಲುಂ ಬಿಹಾಜಲ್ ಬಲದ್ ಅಣೆ ಎತನ ವದೆ ನಿಕುಮೆ ಉಳುಂ ಎಕಂ ಅಣೆ ಗಂದೆವ ಮಿಯತಿ ಎಫಾ ವಾಲಿದಿ ವಮಾ ವಲದ್ ಅದಿ ಅಣೆ ಉಫಂ ಬಿ dariya dari bappeya dari fula egemane ki adamga darinna meti ufam biha bayak gandeba Allah subhanahu wa ta'ala mi huwa kurabani tinka me gandeba mitanga meti huwa kureifa furadama kamaki ra dewana kamaki mane mi wadani kume hedung mane minimum kallibunu libum efahu etana ufam bi wane darinna bafanna darinna emi honna meti mitanga मेरो वालिदा की कोम्मे बप्पे कव्वेस वालिदे बस बेणुं कुरेविदाने मा वलदु कोम्मे दरिफुල कव्वेस बेणुं कुरेविदाने हे मम्मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम ग दरिन्न बेसिकली निस्बे कुर बाप मेनन दे मीगा बागा कुर फागा कोल्लाफ मेन कमकी मेरो मी हुआगे मुहिम्मुक मेरो मी मक्कागे एबिमा den yotti rasula sallallahu alaihi wasallam e muga wairu den ane mi bappeya dariya ehem wema ega mane ki muli insaniyata mi yotti mi kamure den visnala me kamaki mi huaga beenumaki ko ba heiye miha boda me huage wahaka bimaka rasula sallallahu alaihi wasallam ge ara febu ma adi insani muli insani dari faskola mi hua as mi huage beenumaki ko ba heiye abadu sanda kollan je kam kalgon men takuraru ko mi huage wahaka dakko menene Allah subhanahu wa ta'ala huwe kurabba fi kam ko wanam ege fahatu أن باهك مهم كغرب فاهك كلامي لقد خلقنا الإنسان في كبد مسك مسكت جهوريا مسكت جج أنا مي فاونديشنال آيتكي مسكورا هوريا مسكت جج فاونديشنال آيتكي مي لقد خلقنا الإنسان في كبد هم كشوار أنت من رسكلانج إنسانا هدوا مربلي وما قد مسكت جتري اللبيم يوم كبد متامتك توي أربود مسكي كرون بركان وندقو كان داتي كان تتوه جترين الله سبحانه وتعالى إنسانا مي وفدا فاني متاعك مفاهم كريجو من خبط مي بس ऐसे मिन्ननी एक मी बार लेफ मिन्ननी इंसाना के एनगे मी उफेद्दिगे ngairu enage ufedum mi wani dati undagu kantattake getere inne den kabad mi bas mi benun kurave kabid mi bas benun kurave insan me mi livaya inge mi egamane ki bekala mi me ki furamedo livaya ki furame ki ecce mi nagafa mi safu koffa mi anekkaves echege mi purify koffa egamane ki safu koffa e safu ecce libifa baga mere malgon mi fanga kollem mi gottaki mi kabid mi bas asa mi nane detoxify kurefa purify egamane ki echege wana jihe filuala fe ecce safu kurevo ehme ma dengane kamaki abaduesse masekke detoxification egamane ki furamege beduma ki ko abaduesse ege dawraki ele safu ko diruma shiganuge terege ufede huriya mi viha madda ta safu
kof ane purified echege gotu gan ebbes kala rest neti kure ema mitanga mi kabad mi rifa kure fa mi wani abadwese kala takuraru ko mi insana dati undagu dati kantatta ke getare tere ngannane ka mi emi me insana ga diriulumuga emi haya dimawa huriha kamaki wesalgul me misnalam me kamaki ena ufam me fa mi wani mi dati kantatta ke getere inne undagu take geterenne miha gonjehun take tahammal kuranje miha masikket take kuranje miha ge imtihanu take geterege nani mero ni दुनिया मती के दुनिया के उन्दगूता का अदि आखिर उखरवी उन्दगूता के वैसे बेंदे दिरी उल्मकी उन्दगुले दिरी उल्मकी यही हंगुरा में दिरी उल्मकी यही बुरका में मी आये तुगे मी एम्मे मुहिम वगे बात दमकी मेरा मी के अरुण विस्नाल मी कमकी मी हुआ कुरेफा हुआ या मी कमा मी हुरी बुरमकी को बात तो मेरा तीन कमका हुआ मी कुरवनी हुआ कुरमको फातु का मी अन्नने कोंबा के एगमाने मी इंसाना उफेदिफा मी वनी दाती उन्दगू कंतत्ता के गेतरे ने वेगमाने की इंसानाय रेस्ट कुरुमक नूने एनगे दिरिउळमुग एन मिहाय सब आसमिनी मसिक के कुरमचे कोम्मसक कते कुरनी emiha maseke kurane Allah subhanahu wa ta'ala engeve gotangul me kalange ruhumod mattaka maseke me kurane emima emiha insana ge mi ufeduma enage mara mi gulifawani konkamaka emiha burakom maseke kuranje hene emiha ane mi kamaka ekame hasilu wege ngulenje hene emiha ege burakamuge sababun emiha ituru burahelikame naganje emima makkaya mi furatama huwa mi kurani makkaga bimat devana huwa mi kuraveni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya दुनो अने दिमावी देखोळवरी कमा देखलेग पाणे लिबुनु हुद्दे तिम्मण कमकी इंसान मी आदम गदरिन अदि इब्राहिम गफान कलेग फान गे मी ट्रायल्स तक बिस्नाल मी कमकी दर मन दरिन दरिन दिमावी कांत तक गे वाहक मी अन्ननी dem mi ga mi ustaza mi sifa kodde pani mi huwa taku ga beenuma ki ko ba hayye mi huwa taku ga beenuma ki insana e ufadifa wani dati undagu kantatta ke geterein kan insana e gabulu koddinu mattaka ema algun menna gonjiu meddi mavi algun me kurani ki vehe timanne mi hemme vi kon ki vegen he algun me kura swala ki vehe mi hemme vi henna mes Allah subhanahu wa taala huwa kurabba panga wa kumeti dati kantatta dimawane dati kantatta ki mi duniya ga uleka mugawana me e duniya ga miha gombehen wane kurimati lanje henekan ebbes miha kaddatikama kun salame beginnude venekan adi gomme insana ko senage fahatum mi datikantetta fahatun daaneka ebbes miha kan ekam fahanga mane fahanala anude venekan eganda emme bodu hekka ki koba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake ekam fahanale nu deunu Allah subhanahu wa taala ga khalil ibrahim alayhi salam to ke ekam nuwe Allah subhanahu wa taala ufedde furatama insana adam alayhi salam ke ekam kun salamate nuwe egamane ki ebbes duniya nganne ebbes mihaka mi hardship ku salame begenne nudevene dengonnani kon kahala mi barhali kamen ye me furatama barhali kamaki ko ba me furatama unda kulaki ko ba Allah subhanahu wa ta'ala ngalukan kurmatta ka algon menge bajhe algon menge mi ituru hivvarella mero hitru hibbaraki ko ba algon men ekalaange mane nahi kurabba pawa kantata ekalaange nurussawa kantatta kun algon menge shaytani waswasta kun algon men salame bumattaka ei warabbodu hangura men algon men kurani e eku algon men balimadu kama algon men lobiwa echi gelluma algon men miwa tadutaka algon men mi biruganna kantattaka algon men mi ಉಂದಗೂವೆಗೆ ವೆದಾಣೆ ಕಮ ಬಿರುಮುಳೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತಕ ಮೇನನಿ ಮೀಗೆ ಮಿ ಫಾಗ ಕುರವಿಗಂದಣಿ ಕೊಂಗ ಮೀಗ ಮಿ ಫಾಗ ಕುರವಿಗಂದಣಿ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದುನಿಯೆ ಮತೀಗ ಉಳೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ಬೆಸೆ ಮೀಹಾಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಮುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗೆ ಮೀಹಾ dati kantattaka kurimatilan jeheneke algon menna mi dati kantattaka kurimatilan tayyaru nuati algon menge sikundi tayyaru fennane kongama algon men mi beenum bani faseha komule algon men mi ulani ahan arama lazzatu golem pasha arama lazzatu golem peshi algon menna kongama mi dimawani algon men abadwas miti bani nutanawas kamegga algon men mi Allah subhanahu wa taala ge kiba vagiya deshe buni algon menna ke vagi ne deve vagiyen eden dua nukurave algon menna ka shukuru nuwe sababaki ko ba algon menna mikan gabulu nukurati mi miya emme bodak gulungure mi ayataki ko ba miya emme bodak gulungure ayataki ankabut suratuge devana ay hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mi sakunti mammen iman bejje me bunum yoren imtihan nukurava du kollavana kama hi kuriye em algon menge expectation ki algon
algondu miri imam begenne algondu shahada kiyafi me algondu hajjak gossime algondu zakat deme ehin buna hisabun algondu ge hori ha imtihanu take nimene ehen namas ehenne nuane mige mianere ema duniye matya detere algondu men visnala algondu men abadu visnala bi hangurame ge me dane ge algondu miri emme bodu hangurame ki koba algondu men ge amilla nafsa kura hangurama algondu men shaytana ge e waswasta kun salame betibeng algondu men ge kura hangurama ابن عباس رضي الله عنهما فراتم مي gonje honta ka behego to algon men diri ul muga mi dimawa kantata ka behego to asami wani me furut me insana duniyen awmuga kuring ene mi gonje honta ka dimave mero misala ka balama emme furut me mamme ge banduga kujja mi ashagannani mamme ge banda detere ga visna life kam ka wanama ekkala mi mani dikkyakke mi conceive wa gota behego to wahaka dakka fa iru mi wahaka dakka fane najihuge tere inne insana mi ukadige gannani adi adiriga terega mammege banduge adiriga terega ekkala kujjami onnani nuomas duwas wande igenguleveni efa mamma mane kujja banduga alage nge nuomas duwahu mamme e ufula ven e ufula bura e mammage gage ala ven e warubaliwon adi efa ekkala kujja duniyen ufambi me kujja kirumayege gotuga e kujjayen e kuddem jehe masekke deharu wanden e kujja gengulen jehe gengulun e kihabodu masakkatetto den e fomiyannani darifulu e kujja bimmatiga firuken fasha hisabun e kujja hinganden e kujja duwanden mi adi e fo e kujja ge defala iru e defelu muga adi e kujja e kaichisan e neki kala kaichisa henu mattaka adi e kujja ya mi mammeya kala darifulu mane boduwege diriulen fasha iru e dimawa gonje unta adi ay ku diriul mattaka fasa hodun am dane mi foru koddinun diriul muga bayin halatta ku ge dimave survive kurange baje misalaka gaza ga ane komme duha ko mi hun duniya ga tibu mattaka eba buramasakkati kuranje emi hun ibes kala ummiden nove mi huriha echka balar mi ane abadus burheli kame geterega effa demmiyannani kongamaka demmiyannani ane muskuli umurad dairo ekkala kujja mamme ka mandum bihema kujja onnani kameti kamang ekkala miha midani arbali kam yannani miha ge gage bes kala em miha ka depend wegen en miha net nekkam ga wanama nuleve hisabam yannani efo marami kurimatilani maraki adekkave senage mi furana hashigandu mi nereleve ronekkave se bara bodu ane vembodu kamen nazi'atan arqa mi bara ane vembodu kamege gotugo furana hashiganda wakiwa gotage emima demyannani koba e mihakan e furana hashiganda wakiwa irakiwe sene mi misaka nuba mihago kamga wana me enage furana hashiganda wakiwegen dairu sene bara boda venuga yannani den e form yannani gaburuga wahaka gaburuga manege misalaka gabura visnala mahinga fate mi hoshigande getere lafa miha ಒಳಗೆtere ವಟ್ಟಾಫ ಒಳಗ ಬಚ್ಚ ಫಸಲಾಫ ಎನ್ನೇರು ಮಿಸಾಲ ಕಳ್ಗೊಂಡು ದುನಿಯಾಗ ಹುರಿ ಮೀಯಾಕು ಮೀಹಾ ಎಕ್ಕಲೆ ಸಫಕೇಟ್ ವಾಣೆವರು ವಿಸ್ನಾಲ ಮಾಹಿಂಗ ಎಮಿ ಎ ಸಫಕೇಟ್ ವಾಣೆವರು ಮೀಹಾ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಎಕ್ಕ ಖುಷಿಗಂಡು ತೆರೆ ಅಲ್ಲಾಫ ಮೀಹಾಗೆ ಮಸ್ಗಡು ಎಹಾ ಹಿಸಾಬು ಹಲಾಕ್ವಾಂ ಬಿಫಶನಿ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬು ಅದಿನುನಿಮೆ ಮೀಹಾ ಕವ್ವಳಗ ಸುವಾರುತಕ ಕುರಿಮತಿ ಲಾಜ್ಜನೆ ಬರ್ಜಹುಗೆ ಆಲಮಕಿ ಎಮಿಮಾ ಮಿ ಬರ್ಜಹುಗೆ ಆಲಮಕಿ ಕೊಬಾ برزخ عالمكي اي ميها دنيا ميها مروجن بس مروا حساب مړلوي حساب فشګن اخرت دوها حساب ميها ادميګن دا معلومه ميها ادميګن دا معلومه اډ konkaala kantattaketto tahammalu qurani algon menna kannege effahu demme annani giyamaddoge wahaka anneru miha eki konkame duniya matige miha kuri kudi kantattakun miha furtamaka giyame vegen anna wagutu biman anna lolum bolunta e ade terega visnala effa algon men duniya matige me fenna huriha kamaka tafatu manzare akhirat dogo me fennani konkame me fennani algon men empilobiwa mi hunnaki algon men nudanna mi hunge gota badalegen eki veduha ku komme miha ko sulani timanna gamilla nafsa de terega visnani ehiwa ka mamme bappe dari enden eduha ko emihage ebbes miha kan ade miha ya dimala e balala ne wagutu esne duha kan dos vegendani ter mi akhirat duha kurimatilani miha heddevi gota shege maneki biskala annawne neti e duha ka baddaluani eswa ekama behe gotum wahaka deke onu hindu aisha radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya miswalu kurabani
mi eduha ko ladanno gannane heye ogot rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kura biki ke mi ha ka ladu ganna ke hem mi ha ka dimala balala ka ewagutu nulibene eha wes mi ha ge visnu hunnane wakikam ka husfe دميانني ميهاجة أنا ركاجة مثالك ميهاجة مي حسابه بلّه وقتو حساب بلّه ومفهو سيراتو مغونغ ميها هنغ ميهاجة مي فهوجة مي سورجتو داني نركتو داني اما أصلو ميهايا هنغ مجهم مليبيجن داني كون وقتكو سورجة بدويج ميها ಸುವರ್ಗೆ ಬದವಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಾಯ ಕಡೆ ಮಿ ಹಿಂಗ ಮಜ್ಜೆ ಹೊನ್ಲಿ ಬನಿ ದುನಿಯಾಗ ಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರಿಮತಿ ಲೀಮ ಮಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರಿಮತಿ ಲಾಗೆಂ ಮೀಹಾ ಫಾಸ್ ವಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಾಯ ಕಡೆ ಸುವರ್ಗೆ ಆ ಹಿಸಾಬದ್ದೆ ಬನಿ ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗಫರಾತುನ್ ರಿವಾವೆಗೆ ಆಸಮೀನ್ ನಣಿ ಕೊಂಗಿರಕು ಹೆಯ್ಯೆ ಅನೆ ಆರಾಮು ಕುರವೇಣಿ emiha yang aramu kurawani kongo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ane dasko deba fawa kama me emiha suwaruge efuratama ala fiyola hisabunne emiha ya faseha kan libegandane em ewaguta hameya duniyega me mammaga banduga ashaganna wagutum kashigen gossa mi duniyega maruhala ya fa barzakh ga ala mafahu آخرت دوغ حساب بلو مفو اميها سورغيغا غص اميها فعلا حساب اميها ಹಿಂಗಮ ಜೆಹುಮೆ ಹುನಿ ತುಂಬುಮೆ ಆರಾಮ ಎಲಿ ಬಿಗೆಂದಣಿ ಎಮ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬ ಎ ಹಿಂಗಮ ಜೆಹು ಮೋದು ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಬುರಕ ಮಿಯದು ವಿಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರವಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಮಿಯದು ವಿಮಸೆಕ್ಕತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಫಸೇಹ ಕೊಲ್ಲಾಫಿ ಕಮುಗವಾಣ ಮ ಕೊಂಕ ಮೆ ಮಿವಗಂದನಿ ಫಸೇಹ ವೆಜ್ಜೆ ಕಮುಗವಾಣ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಹಾತು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಎ ದೋಹುಗೆ ಎ ಆರಾಮು ಕನ್ನಿ ಮಿಗೆಂದಿ ಮೆರ್ ದುನಿಯೇಕಿ ಮಿ ಹೆಲ್ಲುಮಕಿ ಗೆಲ್ಲುಮಕೆ ಬುಣವೆ ಬಹುಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಕೊಬ ದುನಿಯೇಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಆರಾಮು ಬೊಡತಿ ಗೆತಕುಗ ಉಳೆ ರೊಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮತಿಂ ಹಂದಾಣ್ಣತೆ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಎಕ್ಕಲ ಬೊಡುಗೆ ಬೇಣುಮೆಗೆ ಗುಳೆ ರೊಳಗುಣ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮತಿಂ ಹಂದಾಣ್ಣತೆ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಫಾಸಾಲಿ ಬುಡಿಮ ಫಾಸಾಂಗ್ ಹರದು ಕುರಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮತಿಂ ಹಂದಾಣ್ಣತೆ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಬೇಣುಮಣ ಅಳಗುಡ್ ಬೇಣು ಗೊತ್ತ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಕಂತತ್ತ ಕುರಂ ಬೇಣುಮಣಿ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಗೆ ದರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರಮ್ಮಿ ದರಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರ್ಮಗ ಮದ ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ಬೇಣುಂ ಬಾಗೊತ್ತ ದುನಿಯವಿ ಕಂತತ್ತೋಗ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತು ಅಳಗುಣ್ಮೆನ್ ದರಿನ್ ತರ್ಬಿಯತು ಕುರಮಮ್ಮಿ ಗೆಂದಣಿ egot tarbiyatu kureve miha visna fikuru kollambi esuorugege miha fa elidaneto miha duniyamati ga faseha kolla fe kamuga warnama miha mi gossa narakage demigen dame argume kuri surata kon kiyawate narakage e birwari kamuga wahaka narakage ule miha kuranje buramasakkata uga wahaka kiyafe ema sualaki argumenge miyadu duniyamati ga argumen milibe kudawa gutu koluga argumen kudawa gutu kolu heda kurani kongota katto argumen miyadum feshigen miya sabo misnalambi islah kuram masekke kurambi kon kantattaketto argumenge faseha vepa argumen nuko huri kantattawgetereng argumen kuran jehe kantattakaki ko bahiye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kurifulu matin ane mi janaza mi hakuna gaga mi gendevani mi eha hisabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuray kama mi wannani emiha eggotaki emiha ya mi duniyamati garam kofiye and henuniyam hemmi hon emiha etaka aram kofiye ema e jamane ki ko bato suwalu kurawun hendo mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurabani mi Allah subhanahu wa ta'ala enge vigota ule masekke kure miha emiha ane duniyega emiha me konka me kurani emiha duniyege undaguluga mi annane emiha ga duniyege me burakamuga terega emiha uluni adi ekka duniyege burakamuga terega ulunu kamuga sababum emiha midani akhiratuga aram Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmatan midani ekama ko nuba miha gabulunu kura miha eki koba ehem mihun emiha ya mi ade aramukan hodere kiba duniyege miha beenum gotakan miha nolene emihaga binganda emihaga gastaka emihaga man janawaru taka ade huriha kamegge sababu denti be huriha mihunna misanunna janawaru taka duni sufa supa mastaka masmaha mis mi huriha etchakan e bondagu egende emi vekala miha ku maruwegen diyama ek muli duniyawe sene taka maruwegende ekibe ena ane barzahuga alamuga we senege sur ane akhirat
duha baddalu kuran dembes ena miwani aniyaga terega kam miwani de ya khilafa mi gabulu kurami ek marwe bagir e gabulu kurami ha kumarwa hisabun ena ge huriha ndobutake netigen ta kam miwani ena ma mi wanilebunima ena ge bes biren nonnane ena biruganna kannuje ena ge bes kahal anxiety ennete adi mane malaika bekalun eswalu kurawairu mi kam mane furihama itubara yagin kamaeku emiha ku jawab dene e rasulullah sallallahu alaihi wasallam rangalu miha Allah subhanahu wa ta'ala engevi gota ulunu miha ya behe gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabak menni mi rangalu miha kina miwani emihaage mane kabbala leve hisabun ane emiha ninnani ebbes kahale rangalu miha ebbes kahale biruwerika mennetiye innani den emiha ya kurave suwalu takaki ko baheye kon suwalu taken he kuraveni emiha me kon ane dinen heye islam dine kon kakan heye ane mi imam di do kakuge wahake gabulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah kama gabulu kurime kalega fano gereste pihuriha kama gabulu kurime ade Allah subhanahu wa ta'ala ferunu heye mi ane يعني سابون ميها جواب دينه بس ميها كالله سبحانه وتعالى من ودينو غندوان إيه ميما إيه هاي سابو مينني كوبا دين ميها مفنني mi konka mi hay ka mi Allah subhanahu mi kappalu ka suwalu kure maffahu denge mi hay mi fennani jahannamage ane kudadarakum mi fennani jahannamage baata huluifa watan adi e baata eka ane ekal e baata eka ebbang ane ba kamun gendaka mi denge hay sabun ene kare bunewene mi ha kare bunewene bala she Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatun ane e aniyain e birwarikamun kale salame vegendiyatane emi ai ko hama ne suwarugege ane dorkolen hulwene mibune kududaren hulwe suwaruge fennane bala she suwaruge rietika e hay sabu mi ha butmane mi ha e budewene mi e kalege mane manzilaki mi den minne ko wahake yaro emi ha eki kon kabe kurimi emi ha eki Allah subhanahu wa ta'ala detere ge fure hama yagin kan emi ha ge me fahuwa gut emi ha eki tauba ge kurimi ha emi ha eki Allah subhanahu wa ta'ala gina istighfar kurimi ha Allah subhanahu wa ta'ala handuma kurmuge emi ha ge wagutu heda kurimi ha ade Allah subhanahu wa ta'ala ge lobi hodu mattaka kanda gadala maseke kurimi ha dengalona visnala mahinga mi nafsul mutmainna kuri sunatu ge nafsul mutmainna ge wahaka mi e duniyege ena ulunu iru e yagin kamayeku ena ulunu gende eki enen enaga dina deterega yagin kangebe enen enaga rabba deterega yagin kangebe Allah subhanahu wa ta'ala enge kandattatti manna me kurani yagin ko kamuga ene gabulu kurave adi ene ki Allah subhanahu wa ta'ala ki ekkawan taraskalange kam gabulu kurave miha ena marwegen dani e yagin kama e gabulu kurav maeku adi Allah subhanahu wa ta'ala e kamaka izuna debbafi kamuga wana ene elibigendane yaginka ema miha sabu miha duge mi filaw ne mana ades miha ta behegotu mustaza buhuri fudewra ka wahaka dakka fargon men denganna klahegga miha ta deterege adi itur den huri wahaka ta dakkane ko bati kudinga reflection naki ko bati kudinga reflection naki ba habis kuja ko adu hanga banta Miss, nabba අඩුවහම දියාර දැන් වර විශ්නුණු අදි හම ඉංහම ජෙහිලාගෙන් තිබවේකන් නෙක්කන් හම ඉතුර කදාලා මසෙක්ක කුරම් වීකන් හම බුරකෝ වරක් කණුදාය වරන් අඩු අහන් ඉනි හම උග්ගඩි දියා ගොවිවස් නේගුණු වර බොඩු deo වර bes ගින naguna ඉතිලන් එගිදන් දිය yara me masekke kurumuge muhimmukam wara boda ustaza eki goeggota eki dima dimalum visnafa
ustada wara boda masekke kurmuge muhimmuka bayan koddevva fami wani do masekke wagutu wagutukolo gelligen diumuge badalge wagutuge beenun hifumuge muhimmuka wara boda fahaga kurwigendi ko bayan kudinge reflection naki amai gota algona ves pahagavi wagutu waro beenu terecche gotugami pahagavide miharo ikkada miyonna he wagutu da goibe saslu nege irwara piyamun kurang huna kanda tanwege ulen kon irwonna ni ossi pasluge gota mboni e e wagutu is ane beenun hifan kiteme koda wagutel libunas e wagutuge beenu mes kommes rangalu kame kuruman ane azuma kurang gota wara bodan hinwara libijji hama पर रगड़ पॉइंट मी सोबे अति पांग ಕೊಲ್ಲಿ ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಮನೆ ದೇಹ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಸಿತ್ತು ತಂಕೊಳೆ ಎರಡು ಕೊಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮೀ شرح سورة كم أنني ألم نشرح لك صدرك إذا رسكلانge kalege faanu hippudu kalege faanattaka tanawaskonnu debbanto mi ane duha surata fahu sharu sura mi baale faane duha suratu ga mi wani Allah subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alaihi wasallam devi madde kantatta mi suratu ga sharh suratu ga mi wani mi nafsa mi koche mi kala ruhani kantatta ga waha ke mi suratu ga mi wani ema tiban raskalange kalege faanu ga hippudu kalege faanattaka tanawaskonnu debban hayye ووضعنا عنك وزرك de kalege faanu ufullava bura kalege faanu ga kibanti man raskalange lui kurabdime allazi yanqal dhahraka kalege faanu ga burakashifula burakan difawa kantattake warfa'na laka zikraka adi kalege faanatta timan raskalege kan timan raskalange kalege faanu ga namfulu mativeri kurabdime inge fa inna ma'al usri yusra fa yamakashorum undagu kamae ku fasehe kambe inna ma'al usri yusra amakashorum undagu kamae ku fasehe kambe فإذا فرغت فانصب فهي ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ದೀನಗ್ಗೋವಾಲೆಬ್ಬುಮುಗ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಅವದಿವೆ ವಡಾಗಣ್ಣವಾ ಹಿಂದು ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಅಳುಕಂಕುರೆಬ್ಬುಮುಗ ಬರ್ಬಲಿವೆ ವಡಾಗಣ್ಣವಾಶೆ وإلى ربك فرغب أدي هميكني كليغ فانو غيرس كلانغ حضرت فه كليغ فانو إدي مداغن نواشي مي فايزا فرغت فانسب ميايتكي مي أسلو كا وسنا في كركرا ميهك ورم مهمات رس كليغ فانا ದೀನಗ್ಗೋವಾ ಲೆಬ್ಬುಮುಗ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಅವದಿವೆ ವಡಾಗಣ್ಣವಾ ಹಿಂದು ಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಅಳುಕಂಕುರಬ ಮುಗ ವರ್ಬಲಿವೆ ವಡಾಗಣ್ಣವಾ ಶಿಮಿಯಾತುಗೆ ದಿಕ ತಫ್ಸೀರು ಅಡ್ವಾ ಮುಂದಿಯೇರು ಮಿಸ ಬರಬಡ ಫಾಂಗ ಕುರನ್ ಮೇರ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಕುರವೇಕ ಮಕಿ ಕುಬ ಮಿಸಾಲಕ ಒಫಿಹುಗ ಬುರಕೊಂ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರನ್ ದಿರೋಲ್ ಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಬೆಚೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂದೋ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಒಫಿಹುಗ ವರ ಬುರಕೊಂ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಾಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಗಿಯಂಗಾಸ್ ದೆಮ್ಮಿ ಹದಾಗೋತೆ ಕಿ ಕುಬ ಎಕ್ಕಲ ಟಿವಿ ಹುಳುವಾಲೆಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಕುಮ್ಮೆಸನೆ ಕಸೋಟಿ ಯಂಗಣ ಕಚ್ಚೆ ಬಲಾಲ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂ ಮಿತಿ ಬೆಣಿ ಅಂಗಣಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮತಿ ಹಂದಾನೆ nukurere algun menge ka handan ta ki arab burukom maseke kolla palgun men mi en mes mi ayta bisnala faiza farakhta fanso mi ayta bisnala kalege paanu dinagu wale egmane ke mi haka kandele wahaka men algun menge context ga visneru algun mi class mina gadene mi algun dirul watta ka kura maseke mi mi ka kurma ki mi algun kuran je rangalu kam mi kuran en mes dengonne wagutu ga Allah subhanahu wa taala handuma kura pai kalege paanu alukam kurabu muga warbali wadaga na algun men warbali wa mi jehni alukam ಕುರುಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಏಕಂಡ್ ನಗ್ಯಾಗೆ ಮಿಯರ್ ಮಿಸೂರತ್ ಮಿರೆ ಮೇದುಗ ಮಿಸೂರೆ ಬಲದ್ ಸೂರೆ ಕಿಯವೇರು ಬಲದ್ ಸೂರತ ಅವರ ಬಡ ಗುಳಾಲೆ ಗುಳುವಾಲೆವೆ ಏಕ ಲಿಬೆ ಎಮ್ಮೆ ವಗುತು ಕೊಳೆದ್ವೆ ಸಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಬೇಕಾರು ನುಕುರ ಮಾ ಹೆಂಗಾಶೆ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೇರ್ ವರ ಗಿನ ಸೋಶಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾವಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಲ ಇಂದ ವಗುತು ದಾಗೋತೆ ಬೆಸ್ ನೇಗಿ ಮಿದಣಿ ಇದು ವರ ಮುಹಿಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ವಗುತು ಕೊಳು ಗೆಲ್ಲುವ ನುಲು Mero ane mi kujaku kia ane dua program ga dari waraku do ane interview ga kia de maha ke pero timanna kuri ga wara mi ane social media angota mi social media hawal timanne wara bagutu deve egota me da kureve and mes dua program ga baveri uma fo timanne ka sifa kollevuni mi tire ke mi innane jahala e tiru abadu es genessa mi me harala එක තිමන්නගේ හිත මිතා මේ තීරු අබදුස් හරාලාෆේ බෑන්දජ්ජෙහනි එහෙන් හරාලාෆ නෙක්කමුග වෙජ්ජියාමු තිමන්න හැම මෙහෙන් හඳන්නේ තිදාන්නේ එහෙම අබදුස් විස්නාලාෂේ තිමන්නගේ මෙහෙන් බීදී මිති හරාලාෆේ එගොත විස්නාෂේ වර එක සිෆ කොල්ලදේ වර රීති සිෆෝමෙ මිසලක අලුගොඩුගේ මෙහෙන් එච්ච ජහාෆේ ඉන්නකමුග වෙජ්ජ අලුගොඩ ඉන්න නබදුස් එති නගාලන්න ගොතක බිරුගොනේ පතා ඉන්නානි
එමේ වගුතකී ඒ එක්කල මේ ජහාෆෙන් එක තීරෙක්ගේ කොතුක විස්නාශය එගොත විස්නාගෙන් අලගොඩ මේ කුරිය දාශය හෙන්දාකමුක වානම එකන්නේ ගෑස්ටෝ මිතාංග අලගොඩ මේ කොන්ටෙක්ස්ටෝක මේ විස්නාදන් දී මුහිම් මුතං කොළ කියදෝ කොබා හින්කුදි Fatima Lava miss. මොංග මේ විස්නාද වුනේ මේ අතගේ Miss alවano hissama me hitan aran den alwanu manam waki mihen kala huswa kutta bekaru ko mihen ulave kannete adi ham waran hivvaru kuran jeeba. ನುಕುರವೇ ಗಿನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಫಾಹಂಗ ಕುರವಿ ಗೆಂದಿ ಹೆಂಗಿ ಹುಸಾಸ್ ಕುರವಣದು ಎಗೊತ್ತ ಆಡುವ ಹಾಲ ಅಣಸ್ ಕಿಯಾದ ಮುಂದಿಯರ್ ವರಬ್ಬಡ ಗಿತಂಗರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಅದಿ ಕಿತಕ್ ಕಂಬಾಯ ನುಕುರವಿ ಹುರಿ ರಗಳ ಕುರಂಜಿ ಹೇ ಕಂತತ್ತ Lapa hen alwane kala waran hama alwane sama hitan aran hen hada adi maram masekken eba kuran jehe waravvaru kala me bani alu kamuga adi ham warabboda warubalive wara paru time ekama den jehe den e warubali mun den alugada feel me hen Eita, doi hardship aqui eita, mehara dunia ga algon wenna misala ka school ga ves masekke kolla fas eita ngarani demmi gadi ga aramu kolla mehara regan gadi ga ben aramu kurashe eka aramu kurma be go tume algon men ga muzammil surata visna da muzammil suratu ga ni damuna madate duan eva regan du ge talega fanna misala ka e sura ves wale fahun e suratu ge ayat misala ka uriya mi hunga machaka in ayat ke no eki damena mes uriya mi mes damuna madu kurma anga fen eva regan du ge ekkale tammati du kolla algon men anek ka te du මිජහනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හන්දුව කුරුබට්ටක විස්තාලබ අලුගුන් මෙන්ගේ එක මසෙක්ක අලුගුන් මෙන්න ලෙක්වෙෆවා වරුදෝ නුකුරේවේ වරු අලුගුන් මෙ බලනි ගඩීග යාරාමු කොම නිදාලෙවේ තෝ අලුගුන් මෙ බලනි එකම නිදාලා මීහා එක නිදාලමුග සමබුම්ස් ඒගේ කොන්සික්වෙන්ස් ඉන්නානකන් මියදු මි සූරතා දෙතර විස්නා දෙමි වරබ්බඩ පහම කුරේගෙන් දියදෝ Lapa Miss alwana hama waran hitan aran den hen klahoga emmen tibelwa inga balashe kala discuss kollama den alwana manan hama kongadi takeka todo itura rangala kollam masekke kolleveni kine ehen kudinna hinga bales Fatima ge suwal misala ka hinga sobiha balama sobiha konkamet miyadum feshige miyadu misuratu gadwa halema mi ayta gadwa halema mi konkamet tafatu ko miyadum feshigen kollan azum kandala leveni sobiha nikkanne ge kariga shahima Lapa miss. konkamet shahima et tafatu ko kolleveni miyadum feshigen tafatu ko kuran migadiga komes kamek kuran azum kandala ma hinga Yaburi ginain ike bunan insi ga hiyada diru ni kulle ga bunan bas nege okay bismillah mi gina kan khadija mani Miss Arabana anime warapene kami aitaka detere boda business ikuruko yaita hoge anime kocha yaitaka ka detere gule bismillah darustaka chado hedi marapoda migitere badebe ekka mihage ima tarika marbada ken dakam bar pahapura Miss Arabana ado iveto ha me arabaye kuriya kudi iveto No, no, ado ive furata mabuni bas ekkala furata mabuni ta ado ni mera Ora ivije ben okay judas bude tane gamid Miss Arabana ben fares math boda favetere ha eba ado ive Maranga rangala hama අවශ්‍ය හංග කෙඩේ විස් රහ කදක වේරු ගස අවශ්‍ය අවහ කෙන්ඩේ මිහර ಸಾಫ್ ಬೇಕು safu safu ಆಳುಗೊಂಡು ದೆಂಡವಿ ಅಡವಿ ಆಳುಗೊಂಡು ಅಡವಿ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತ ಹೋಗೆ ಇತುರು ಸರ ಕಾಣು ಹಮ ಎಂಬೆಂಬೆ ಸಿಬ ಫಸ್ ಕುತು ನಮಾದು ಕುರಮು ಹಮ ಹೆದುನ ಹವಿರುಗ ಸಿಕುರ್ತ ಕಿಯಮು ಕುರುವಾನ್ ಕಿವಮು ಸಿಕುರು ಕುರಮು ದುವಾ ಕುರಮು ಮಿ ಕಂತತ್ತಂಗ ಬ ಕುರಮು ಏಗ ಇತುರು ಆಳುಗೊಂಡು ಹಮ ವರ ಅನಮೆ ಬೇನು ಬೆ ಹಮ ಹುರಿಯ ಕುದಿಂ ಬಸ್ ಹಮ
قرآنك آية تكادت مثالك تفسير كلها نجاد آية تكادت كم بس إن آية نسفتك وإفهرنا بس إن آية تدتر بيسنا فكرك يا به معلومات هذا ين عملو كرم عزم كندارك يا به درس تنگدوهما بدن يا قولي معلومات هذا تهمي كن بس يا ده في الأولون على ده سرخ يكون ويلينو ඒක ඉතුරුම්බස් එයාදතර විස්නා ෆිකුරුකුරීම අස්තු මේකතර පොඩ ඩීප් කුම් වදබනේ මාස්තු වර පොඩු චේන්ජන් අසු ලයිෆන් ආදේ හමාලුගොඩ හම වර ෆාහ කුරු මාලුගොඩ වර අසර කුරි බයෙන් ආයිත්තන් හම එබූරි හමාලුගොඩ ෆාහ කුරු ආයිත්ත බස් හම එබූර සූරතුල් ෆජරුගේ ආයිත්තන් එබූර සූරතුල් ವಾಶಿಯಾಗೆ ಆಯ್ತಂಗೆ ಬೋರಿ ವರ ಪೊಡು ಬದಲ್ತಕಂಗೆ ಹಮ್ಮ ದಿರುಗುಳ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಂಗೆ ಬೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ ಪೊಡಂಗದೆ ಮುರಿ ಹಾಕೋದಿಂಬ ಸಮ ಏಕನೆ ಮಾನು ಮಿಸ್ ಅದೇ ಫಿಲಾ ಹೋಗ ಏನಾಗದೆ ಬ ಫಿಲಾವಳು ಅಡು ಹೋಮ್ಗೆ ಇತುರು ಹಮ ಏಕನೆ ಮಿಯತು ಅಡು ಹಲಕುದಿಂಬ ಸುಳೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಬ ಸೆ ತಫಾರು ತಕುರಾರಕು ಬಸ್ ಹಫಾರು ಅಡು ಅದೇ ಹಮ ತರುಜಮಾವೆ ಸಮ ತಿನ್ ತರುಜಮಾಯಿಂ ಬಲ್ಲ ಮೇದೋ ಸಳುಗೊಂಡು ಅನಮಿ ಲಕತು ಖಲಕುನಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಫೀ ಕಬದಿ ಆ එතුගේ මාන අලුගොඩ ෆස් ෂේහුන්න ගුලි දිහයකුම් බාරෙන් අලුගොඩ මසක කුරින් එව්ව ෂේහ කනුගුಳು දැන් අලුගොඩ මෙහර වයින මේ උසරිග රාගු පුලා හොගවුලේ උස්තාද ගුලන් උස්තාද මොන බි තිබන වරක් බිසි කොන මේ රෂක් දාෂේ අර මේ මිස්කිතත් සොලාහුද්දීන් මිස්කිත ගොන්නානේ ගුරුවන් තර්ජමා ඒති බලක් ඒ බලයන් ඒක උන වරක් තෆ්සීල් කොමනානේ දැන් ආලුගොඩ කුච්චක් ෆොනෝවි ඒ බලම් ෆොනෝවි ඒ කුච්ච ආලුගොඩ ගානේ මේ ෆොටෝ නගහ ෆොනෝවදින ඒක තෆ්සීල් වරක් තෆ්සීල් ෆොන් ඔයින් ඒක ලියදීෆා එම්මා ආලුගොඩ එතනේ මුරිය අකුදින් බසම මේ ආයත්ත කදෙතර බොඩ වරක් බොඩ විස්නා ෆිකුරු කමේකතර බන්න වරලඟ එම මේ හජ්ජගේ මේ ෆාතිමා හජ්ජේ ෆාග කුරි ආයත්තක දෙතරේග එක ඉතුරු බිස්නා ෆිකුරු කුරු මට්ටකේ ද මිහාරෝම මේ ෆාතිමා එක මෙඩිකේෂන් ගේ දායිරාග උලේ ෆරාතේ වීම මි ගොතබ්බේ සමකුර විදාන එකම මිසාලක මි කියවණි ආයත්තක හෆ්තා එක ගල්ගොන් මි කියවණි දතින් ආයත්තද එම මි ඉතුරු මිකම් කුරු මට්ටක ෆාතිමා කුර විදාන එකම මිසාලක මි හෆ්තා එක කියවා ආයත්ත අද ඉතුර දිරාසා කොල්ලාෆ මේග මිසල්ලක පවර් පොයින්ට් එකෙන් හදාගෙන ගොස ක්ලාහුග කියව දේරු මිසල්ලක ස්කූල් දායරු ස්කූල් ಗ ಫಿಲಾವಳು ತೆರೆಯ ಮಿಲಾಗೆನ್ ತಿಮಣ್ಣ ಕೊಂಗೊತಕತ್ತೋ ಮಿಯಾಯ ಮಿಕುದಿನ್ನ ಫಾತಿಮಾ ಎ ಹಫ್ತಾಗೆ කියව ආයතකී ತಿಮಣ್ಣಗೆ ಮಿ ದರಿವರುಣ್ಣ ಬೆಸ್ ತಿಮಣ್ಣ ಮಿಯಾಯತ್ತ ಬುಣೆದೇಣೆ ಆಯತಕೆ ಎವಸ್ ಎ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮಿಸಲ್ಕ ಗುರುವಾಂ ಉಂಗೆನಿ ಉಂಗಣ್ಣ ದೆ ಮೀಹಾ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮಸಕ್ಕತೆ ಕುರಾ ಮೀಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯನ್ನ ನೆ ಮಾಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆ ಉಂಗೆನೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರನೆ ಮಿ ಕ್ಲಾಹುಗ ಕುರೆ ಒಟ್ಟಕ ಕುರೆ ವಿಧಾನೆ ಕಮಿಂಗ್ ඒකී මිස්වර බොඩ කුරාකම මිසබදු සෙක මිසලක ආයතෙන් අඩු යුනේ මවර බොඩ ෆුරතම විස්නානි මියාය අලුගොඩුග දිරිවුණම ගුළුවාලානි කොංගොතකත්තෝ ඒ අලුගොඩුග දිරිවුණම ගුළුවීම අලුගොඩ ඒ ගුළුවේ ගොතකන් අලුගොඩ එක කියා දෙවෑනි මිසලක දමුණමාදුග මෙහක දමුණමාදුගේ ගුරුවන් කියවායර මිස්වර බොඩ කමි එක ගෑන් හීබිහි නගෑගෙන් දාවර මියායෙන් එබ ඉහුසස් කුරෙවැතෝ එකල එහාවර ඉහුසස් කුරෙබුණීම ඒ ආයතෙක්ගේ ඉහුසස් මිසගෙන වැඩි එම මාන තෆ්සීරා දේතරේග විස්නාෆ මිසාලක එම මේ එකයරුබුණෙවෙන්ත බිස්මි කියායරු බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් ඒ ආය කියායරු මිබුනේ දිස්නේ කියා කොම්මෙ ෆාරක්වස් රහ්මානුවන්ත රහීම්වන්ත රස්කලාගේ ඕගාවන්ත වෙරිකන් ලිබිගෙන්වා මීහෙක්ගේ ගොතුග එ ශුකුරු වෙරිවා හාලුවේ බිස්මි කියන්නේ මිසලක එහෙ ගොතන් එහෙන් ඉහුසස් කුරවුනේම ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ದಮುಣಮಾದುಗ ಕುರ ಮಿಸಾಕ ರೇಗ ದಮುಣಮಾದುಗ ಕುರೇರಸ್ ಅರಬಡ ಫಾಕುರ ಎಯಾಯ ಕಿಯಂ ಫೆಶಿಮ ದೆನ್ ಎಯಾಯ ನೂಂ ಎಹೆನ್ ಆಯತೆನ್ ಕಿಯಂ ಬೇಣು ನುಆಹಾ ವರ ಎಯಾಯ ನಿಹುಸಾಸ್ ಕುರವನ್ මෙහර බිස්මිල්ලාහිර් අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් මෙහර අර්රහ්මානිර් රහීම් මෙ මිකුරිමති ලණි රහ්මානවන්ත රහීම්වන්ත රස්කලාගේ එහා ඕගාවන්ත වෙරි රස්කලාගේ කන් අලුගොಂಡ එකල අලුගොಂಡ එකුග අලුගොಂಡ මදදු දෙබ්බමුග අලුගොಂಡುගේ කන්තත්ත ಫಹಿಕೊದ್ දෙබ්බමුග මිවන්නේ වරබ්බඩ එගොතන් ඉහුසස් කුරෙවේ මිසල්ලක ඉයාක නඅබුදු ව ඉයාක නස්තഈන් එයායි කියායරසක
mi algondu mi kurimatilani ekalange ekkan algondu mi waagiyadani ekalange ki bankan e husas pure bunima elibe hinhama jehu e eka gang hi bi na gagenda ema eha wara deep ko ayetta ugetere banna maseke kurami timanage dirulu maga mi magum mi ayen ane libijje mi magum mi tigennane kinetto mi kamuga mi ayen gennane kinetto ekala perspective takum visnima arabodan aslo visna fikuru kurmu getere ka ayetta ka detere visna fikuru kur tadabbure mibuna bas mi annani egota misala kalgun men hinga balama irwaragen irwasse mundai rolgun men me personal development literature ga mibuna ne kike mi irwara manzaraki ei ka fresh slate ke mi libane a duheke mioti a duas ane emiheka baddalu kuraniye kamyab kamay ke do emiku benu story diye vidan dame egota irwasse manzaru dairu mi visnalashe mi duas irwassigen diye ane kamadema aduha ke irwarane em huriha warista du kollashe algon me irwasse manzar balanginner bay par itangara misalaka mi irwassigen eda gota gossa algonduge nimun annani ko algonduge nimuma algondu baddalu kurane kombago teggatto ehem waran ihusas kureve ema ekka akhirat dohoga sanekka salun dirubba dohu ek maruma diruma akhirat dohoga diruma araboda irwara irwasse manzara gulwa leve ame gota misalaka mi hunneru dunyen uduhe manzaru fenijje kamuga wanama e duni e mi kon surate mulk suratu gada mulk suratu ga benta e duni e fiyagandu ekkala haluwala udumati gebbes kala ifehettu men neti ehere kinatto e malgonde ekkala duni fenna komme waguta ko salgonde hitan arane e wahak eguta evesama algon men eguta reflect kurima algon menge mi wagutu salame kurmattaka mane tafatu kokkurewen දැන් හැබැයි මිසාලක ෆහ මේ කොල්ලේ කම මෙර මේ ගලුන් මිස්නාලායරු ඉතංගර මෙවරක් ගින මිහාරු හැම මිදිය දෙතින් මස්තරේ ගබදු සිතංගර මිසාලක දුනියේගේ උළුමට්ටක ෆෑසා හොදුමට්ටක දුනියේවි කන්තත්ත කුරුමට්ටක මිවර බුරකො මිඋලෙනි එගොතන් එහෙන් උලේරු මිසාලක මේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීසෙන් එබ රවාතිබ් සුන්නතුගේ බාර රක්වේ කුරා මීහාය ස්වරුගෙන් ගඩුවරින් එබ මිසාලක හදීස් එබ එකමකු අලුගොඩු ඒ රවාතිබ් සුන්නේ නුකොම්මිදු කොල්ලා පදණි අලුගොඩු දුනියේවි කොම්බස් ගෝල්ලෙන් අචීව් කරන් ඉන්නා තීවේ මිසාලක මාණේකේ අලුගොඩු මසක්කතුග වෙරි මීහා හිංගම ජෙහෙ ගොතක් කන්තත්තකේ කුරුමට්ටක අලුගොඩු මේ ප්‍රොජෙක්ට් නනිම්මු මට්ටක අලුගොඩු ෆෑසා අන්දනි හොදුමට්ටක කුරා කමෙක් කුරුමට්ටක එනම එකම වුර මිකම් මුහිම්මත එකල අලා කියාෆ එකම් කුරන් නේ මුහිම්මු කන්දිරු මිසාලක රේගඬු ගඩිග මෙර ගිනරේරගේ මිස්ක ක්ලාස් ඉන්නනේ මේ ඉෂානමාද ගෝවා ගඩිග ක්ලාහුගේ ඉන්නනේ ක්ලාස් නිම්මාලා ෆදෙන් කෑගෙන් ඉෂානමාද කොල්ලන් ඇස් දෙඟේරු ෆිරිමි හන් නිදන් එඳන් අරා කොන්නානි දෙවර ගිරන් එතන් අරානේ ඒන නිදන් එඳන් අරා ෆොබ්බා එක මේ සුන්නේ නමාදු කොල්ලන් මිගඩිග හුන්නම් වීතෝ देखम को सेकल एमी विस्नाला fe kamuga je komme waguta kiwe salgun men choice decision ne make kurang jehe gadiyage gotu asu midani egote beswara boda pahanga kureve eme ekala kudi kandatta kun kannege badalu kureyene misaka miyadu beedum wani mikame kuranshe ekam mikamuga badalga Allah subhanahu wa taala lobodi gannawani tibanna me wagutu konkame kurimatto ekala suwalu tak kurun kannege misawara helpful de gote suwal tak kurima Fatima. Labba miss den alugondu miss dekala ane mi wara try kuram me har by ani kurindo kasme ane mi Facebook komme share ko pone ferani eka saidul istighfar per henduno kiya fiya munden edu dual gota ko me buni maru ejya munden soruge dane do tegane ka haviru kiya fiya iregadu den alugondu ekal kanta par balan kureveto do ebuni mi har mir kiya genne den Henduna mera henduna haviruge ek zikruga terege beinde tado sayyidul islam istighfar he algun men komme duha ko henduna haviruge istighfar wes bane me zikru kiyam bi bes algun men hen kamaka diumattaka faseh wala fawah du kolla fami deveni hen namas algun men ek misaka me islamahiga तर algun me hitan harani algun darinna sanu devene algun teduege ane mi mita panara community madu kolla fe kam gajja komme hen e panara minute ta inna ka pesuje to algun men sa hadairu ekam kuranga beje misaka me algun ga reflection e kiya difan algun me
falani makannege falawmuga sabubun kannege mi challenge mi dimawne kanewa kuruege klauges bay do faanga kuran orboda kessative eka wahaka dakka me sudda guwa hisabade dege me warboda azum kadele ane hikem masekke kuran bedu me de algunge ka hormone imbalance be sunnative hikumaki ha pasehe kamennu emmiyo misa algunge thyroid condition hunna mi hon aslo hikeni eka algunge mi wani fala diagnose for in thyroid issue akka algunge be fenna symptoms akka aves divalennu an inge ekala scenario ga me uleni then emi algonde hitangari mi faro mi algonde mi haruge misalaka meduteriya algonde azumeke at least algonde kommedu hakwes masakke kurana me algonde hikem masakke kurana me sababaki koba algonde amilla body yaki yes mi ka amanate algonde muskuli umura hamen algonde furihama sihategga huregen gengos dinuma kiwes e algonde boduge elifawa amanategge gotuga balyagen ekibe misalaka algondu mihen gossa mi farwa kuda kashiganda deterega farwa kuda kolla ko hutta gossa misaka algondu muskuli umura baddal kurai algonde nuteduwa mugasawu algonda wudu kuran nudeveni ane namadu kuran tiri nuweveni ema algonduge ekkala mi farwa kuda kamuga sababu udwaragina fare kala kantata leedu mi kurani algonda kashiganda deterega visna fikuru nukurewu samay algonda arabada mi azum kandal demmi iwagotegi misalaka badamahinga hendur patistamadu kollega bedu mani zikuru kiyan ishin nange gadiga ishindaga ninnam bedu mani edwa algonda faaga kurawni algonda misalaka patistamadu kollega mer mikolan irwarane mihar irwarane ane pas mi koche mi patistamadu wagutuwani pas gadi salis tinegga miyadu inge warlahu mi wani de malgon misalaka zikuru kiyagen hinganda bedu veje kamugo janu de එක දෙති මෙචෙන්නු ඒ වලුණු මේ හප්තා ගසුම් කණ්ඩේලි අලගොඩ zikuru kiyan phone itaga nikunnaani erun algonde at least devenne degane kamaki algonde ka firmiha enetta kuda undago hendunu gadi kata hendunu gadi ga bunane kasatu kuran dagu hingalan dagu undago gadi ga ofiya gosse ena denga gadi ruwande ofiyo ga inna mi mena ga simbole bar baruwe mena bedu mani kadamuna denga amuko ena seleve to balane me hela fakudo ko gadi ga nidalan she bedu mani ena mes alone tangari ehen nudeveti algonde fase hendunu gadi ga ene fase haviru gadi ga ev ek evs miyanne kudo ko clash fe ka mege gotu ga minna algonde me masakatu ga terege ende haviru gadi ga teduwa ga dami mata ko barbali fe na de teduwa ga damis bedu nu aka gotu ke na ko hendunu dame je kamuga jaruna bara fase algonde mi fare tangari okay algonde era kere bunani ene bes nu je algonde ekane goslan heiye එක එන බැනුවන්න ඕනේ එකනේ ෆොනුවාක දෝ එන ගොස්තේන අපද සූර්යාගඩේ එක්ක ගොස්තේන එමෙ එකනේ ෆොනුවාක එන බැනුවන්න එකම සරුන් ඉතින් එර එන නුදේනේ මුණ ෆිකම කජ අලුන් බුනාන මෙ මිෆහම් ඒ අලුන් බේනු මෙ මිකම් පුර මි හාසිල කුරන් බේනු මෙ කොම්මෙ දුවහක කුඩ කුඩ කමෙක්ගේ අලුගොන්නුගේ මි හෂිගණ්ඩා දේතරේ ගාලාලු මට්ටක අලුගොන්ඩක් කුරේ වෙන්නේ කොම් කමෙත්තෝ එකහල අම විස්ථාපි කුරු කොල්ලන්ජිය කන්දත්තා හත්තා හවස් මීන්නනි දෝ زورا Bapak, زورا وسنا لبنو تم देखनेगा algan reka tem ehin noisne hadanen hore. Kia nimer algan hadanen hore. या देख हंदाने होले दो Ehin मी मेरा अडवा ला गडीगा बुनेदनी कोंबा हाकितो एगो त पांग कोल्ले वेता aduh gading ane handa den hore den itu hawa buna ni me miharu nis vitalwa ni me ira den algan ron hunane hadanen. हंदाने होलाने दो ओके मेरो इहन कुदिना मिसाले गी गोतो मिसे तंकोड़ मिसाले गोतो मेरे जहरा गोमरा की गाकड़ का फर्स्ट तोड़ साहर एमा जहरा गोमरो ए फर्स्ट तोड़ साहर गोस्स हुरीरो मिसालक ए एकला अनेक कोला उमुरु दिया मेदो सेवा कदके बंदो मी कुडो कुज्जेगे गोतो गवे अनेक कावे सुमुरो अनेक कोळं कुडो कुज्जेगे हेमे का डिपेंड वेगे ए गोस्स ए जुगे जहरा ए मालगुड में देन क्लाव गति भी कुदिन
mi disnaki kurukuran di timannage e umura dairu konkametto timanne tapatu kokuran salaka ngara pangkolita mi ka adwa hali menge e kama kuden e visnala ka e kam buda kannege no tapatu suale ki algon menge umura daira tapatu ko algon men beenum wani konkametto kongoto ka koggento algon menna e umuru furaga tapatu ko led misal ke visnalam point iya kakuri mas mismano palinta misal ke uelza dairo namadu kureveni niharu konka mekkogento miedu beshigen konka makato visnaki kura kura misal ka doctor gawahata tadwa hai war bada fangu kura no muro kala duasrima nihage mi grip pawa tanta different muge baru ni ka gabbane e gamane ke nihara bettum e possibilities are carry vane e vette possibility e income ko veccha nihage grip pawa baruga do kurmatta misal ka mi barudan baruchi geifa eka barudan ashikanoge mi muscles tak baruja sanjihani warunna konka vetto kureveni do e grip pawa hurumatta kalgon bettigen dagadi kalgon tanegga enone tane binda misak doktor gawa tadwa hala warabana pahanu kureveni takol ema asu visna ki kuru kofi kam gawadu warabon menge mi ko mi visna vashana komme kamaki amana e amanatege gotuga balaagen algunmen eka mi akhirat dohuge fortama soruge gabad khuli jannati ebuna soruge awa bannashe ebuneve e fortama piyon eleto algunmen masike kuranje option kamni wani Arodu. Assalamu alaikum. alaikum salam Miss Arun Adu Libeto. adli Arun or me aduke or me Surtul Pala to Hatarvana at Wahakatakala Aru. Miaskum Yangon. لقد خلقنا الإنسان في كبد Hamakashwarum Timandaskalaga insana hataba Barbaliuma gada masakkat katerel de prime. Mi ayata algun ge dirulma gulwa daralgonda faha puramuni. Algun insanu manallahu hatwa mani. Duniya akhir tattaka masakke kuraka. Bura masakke kuraka. Algun men hamayekani namaz gogge zikur kurangnes algun men rizuku libegana nudane. Ege badalu algun men bije namaz ko zikur ko mi huriya ko fes masakke kura. Algun men ge diriul mattaka algun men amdani hoda masakke kura algun men keu mabbe no maichi hoda masakke kurang baje algun men fur hamse hate gawna masakke kurang baje algun men dariya ko libe e dariya ko wala bodu kura masakke kunje bara bura masakke te ko gen dariya ko bodu kura venis furta ma kujja libe gen ala fatuge marhala zuwan nge dauro denge kujja mus kujja ko muskoli bande bese e yo sama bara bura masakke te ken hama kuranje dosta ke insana ge hayatu go den insana mi tahammul kura kantata ko teren ham wara pada faha kura vihewmuge gata fada vena kiye wara bura masakkate insana nuwa mas duwasundem bandogo wara bura kiketo dannawani diha wara kakkilonuni first taruge femfuli bandoga assagen nuwa mas do huleru ihusas puravene kiha bura kamek kammi ever ma bura fun alma nuwa mas was mani alma aslu armi alma mi hunani armi 40 kilo 40 kilo algondo hunna kama banya algondo armi kucce ku bihagen gos nomas fure algondo webo itora 12 kilo ba barbe e 12 kilo algondo haada unda kulen haada da tibena galmen ammas nos vega dar algondo enduga effara sumana effara ta furole no kius bod kamme adi bihew muga mara hala kius sama eha unda ku eta venen eta bayaka ufulanje kamme bay mi hunga kama ko furana gosse wese buri
أنا بام alhamdulillah maragina mi hum salame begem bes de hama ya ko adi yani mi bihoma gaiturun kujja beluma ki adi ma bura masakkatin ni kujja ko bala bod kurma ki adi khasa kam mi zamanu hama wara ki kata dannawani wara visna fi kurkuran je kam algon menga baje kujja ge tawili mi hayata bala kujja ge dirul ma bala kujja mujtama guteren ani mi mastwa ichisa mi biyanu da kantatta gole kudin guteren salami bangu ma bota ekma bisna fikur kuranga banje Bura masakata haigatu galgon men hawalu men ami amana tarakkat galgon men na we have srangala kam bikanta kure galgon masakke kurambi miyan nu galgon men ge hayata kiyen ade galgon men ge hayata ke mi maruma fahu akhiratu ge hayat e to ham taka galgon men bura masakke kurambi ar mi duniya ge masakke kuram ma akhiratu ge hayat tan e pura boda galgon ge baje masakke kura algon men ge huriha baguten ge baje algon men namaz bagutto namaz mangi goy algon men tayyar wegen hunna Puri margon man elibe hing hama jehuma ufale arama ki argon ihusas bas nukure. Tasu kan argon hama ara faa kolam fatis gade gade to hanmi fatis namaz ekko bage gore tayyar wela musallamati inna iro fatis namaz sunnet kollang fatis namaz kollang irwara gade gam sai argon me mir bani bot ek me argon me faris matoda ta faano terega irwara manzaru hama argon me adwe surin hama nikma betana bara saaf tumar reach confront then ebagut elibe hama jehuma ufala aram Allah subhanahu wa ta'ala kuladum bantakan utumakin sifawa manzar ta sifawe kika to tanna de bara ufa amerika ihsas takin astu kurave then hama ya ko nganami algon bang nganami bodam masakke kurami algon bange akhir ay baajor kurang alam ngani me marwe kan dar Allah subhanahu wa ta'ala lob beti kan baale gotu ka Allah ruhi beti kan baale gotu ka algon men tawba Allah qabul kuraba fa ale gotu ka yagin tamai ko algon men marwe kan da mi hakaba ngani mi marwa wakut algon ga furana hiyole fa sali taqwa bari mi hunna ko levo man ide Nalam ya mi hanum feshken ngai members ane mi itura masake kurang kuria mi tu rodama algon men azum khanda boda mi har pura pura double itura kata pura boda mi ma boda me best rodama mi mas de to masake kurang في ورا ريكا سمر الله موجي مي بابو تو كاري مفوا كم بس ما جهدا كل دي في معلوم هم كم دري ورا سينغا مي ادون تشيجن كندال ما مسالك مي مسفار رم موجي كلا مي سوشال ميديا چیلنج के को तो كندال के मेननी مي قرآن ترجمة يا ايكو رم مو كم دو هاكوس مي का kiya kote kiya tarjamaya eko kiya argumenge terega dehinge terega war ginami honna ki tarjamaga sekkolu manekkolu kiyala pannen niu argumme me faru miramdonno argumme ingashe kono mihe ko tarjama ekkolu manekkolu kiyala ega maneke argumme guruan kiyawairu tarjamaya eko muli guruan miramdonno kiyawala mattaka azum kondala pikala kudi kandatta koggen argumenge eddo haburane dos rangaluwane visnafi kurukurma temige emme ka huriha kamige emme muhimmu kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge waagiyen edo Allah subhanahu wa ta'ala ge waagiyen ede kamu ga waanam Allah subhanahu wa ta'ala argonne neka inge geggotunna nege geggotu margonne anta tafahiko de bane mi Allah subhanahu wa ta'ala misalaka timanne ka nege timanne ka nuye ehem munuge badaluba අලුගඩන්නේගේ අලුගඩුගෙනෙන් කුලදාන කොමෙන් බෙසෙන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුලදාන එහෙනම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ කුලදාන කන් ලිබියෝඩි ගන්නවා බබුලු කොග්ගේ අලුගොන්මෙන්ගේ මසෙක්කේ අලුගොන්මෙන්ගේ විස්මා පිකුරු කුරුන්ත රාවාලානි රාවාලිම ඉන්ෂාල්ලාහ් රංගල්වාඩ මිසල්ලක මිස්කුරාකමේ මිපතිස්නා මාදුගොවේ සිකල්ලේ ඉහ්දිනස් සිරාතල් මුස්තකීම් ඒ ආයමත් තකුරාරුකෝ ඒ ආයේ කියව මසෙක්කේ කුරුමේ සවබකී සීදාවෙගෙන් බා
siwapa mago libum sidang jam bate du mago libum beenum mo ema takuraru ko ekama edeka muga wanne me ekama e mago fahi kodde bani Allah subhanahu wa ta'ala algondo kinatto nikam purani suwala kurumuga badaga algondo komoto katto ekam pureveni ekam Allah subhanahu wa ta'ala durutta kulubba debbane ka egota gabulu ko algondo men purani ema inshallah rangalu gendane shahimaya tapatu kollane kam paano ko rejeta Miss kalau kan dah wahak dakang udah kadakada mundo gudido ah tigane kongo takati madko shahima madkolete ठीक है तो zora kene tibuni wa kadakala mundo gule tibuni kene wa kalau kan ada एक wahak ini kia ada yang udah bukan Yade. Masalan ane inge kadakawa ke inge kamu gawe jam masalan ka mero baliko baliko tahu ni wes do yang uri akan kamai ko ki ade ne ngunas bibunani ki ke inge ke zawra bisnala ni zawra ke amal taka badale genna ni kon kama to mer zawra ge me undo buat ang pala ki ekala regano nuni de ti re patis namada kelam ek mase ke kurundo yang ma ane azum karnalam ni ekan ragalu kon leve to ego ragalu kon le mase ke kuri ragalu anar zawra gurua meskia bando ah Guruan kiawa kami doa kos bagara sore kiawa me kota maseki kuri mahenga den kuri me kante ter rabalu ko kuri vene ame ekani namadu patis namadu kami doa kos seleve to azum pandala ge ta por rabalu ko ni baragalu nya ah Shahima Assalamualaikum Miss. alaikum salam Niharu ani waran lahun ni deni ekkele ama guru upaderigen ama beherat deveden ekan ama rangalu pura azum kanele. Ekawani hen ei patiu hedeve lahun nidiasse sama kurin hedeve gadiyan ekamu ani tuwaluga ituru warbalika maade den ehme me ekan ama bani ekko dukolla ni ani egota waguto hedeve pura. Pero mi school ko ma busy wani do School time den amilla diri ulum gauleru miskito gauleni den ekikangam gauleru den eke warubali wani eken nidi ama eken mi ani ekama bodu kama kannu kalani patiu heleveti den uleni hama ekelen patiu hele unas eleti damko mibuni tampure lamun nidani hinna nidawara ore den ehem pero mime ebuka wisnaidiru eharangalu kama kannu sene buruan das kolla unkina kuriyadani එවෙස් එබැයි ඒකුලේ තංකොලේ මදුවේ පෑ ඉන්නනි මිහාරු මිසේ අදස් itu das kurumuge bay tangkole dakmone mi harujama kodam anika dipureni tarujama den meni rodama kurana kamaka istibune no guruwa hatim tarjama ekko den e azum kandala peinnani me em series wada foi kommeduwa ku egen bay hama mani tarjama ekko kiyeda rodama den mule hatimam azum kandala peinnani Tiriswan kotu isnagen denge kele den ayat ka buwa raun ayat ka me du isna evata nandun kana alavi namidiya rodno azum kaneli dawda sinana kanne ga bune ba ama duwa hakku sama magul binawa den pura ani wagutaka eka midiya rodno azum kanala na mahuri ha magul nama de wagutaka puri alhamdulillah para ragalang eti dia ekan den magul nama do bahaj jastaile me dinu umme ahara pos Mane ora rangal ekala kudi badalta gennani ekala kudi mer huri haka me ekkara rangal puram kodati kam gawana ma para hunda guwana kantata puram inge eme ma me ka huri haka me purana me hitangara ge muluni ma miha wara boda haska me getere dane ege badaluga hama kommes ekkame ke ati manna focus kurane ekkabe kogge mikam komme duwa ku takuraru ko kandalege misara ekkawara boda biske mane komme duwa kus menduru namadu eika ehen gadi ga misala ka margramadu gadi ga mi ehen masakate ga hunnan jedane kakkam madige ga hunnan jedane mi haviru gadi ga misam ko kakka ulani e me gadi ga ehen ekkuba ko lasve dane ehen namas ek komme duwa kus menduru namadu bangi go ayra ane mi mo ko lage innan tayaru innan maseke kura egota
කොමස් එක්කම රංගල කරන මෙන්දර නමාදුගේ එන්නේ සුන්නේ නමාදු තබ්ලිනේ එමේ සුන්නේ නමාදු හරකුවෙන් එබෙයිද දෝ සුන්නේ හරකුවෙ බෙස බෙයිද එමේගොත එක්කම රංගල කුරම් මසෙක්කි කුරීම දෙන් හුන්න කන්තත මඩවඩ රංගල කුරවේ එකම් පාහඟ කුරවේ ඉගේ ඒගොත එක්කමක ෆෝකස් කරානේ Também mau chamado que eu tenho uma ecante duro com que vai fazer isso não me dá cante não eu não විශ්වනාථ ගඩිය හෙළ විජය කමුක වන්න මනේ හන්දර කොයි බිම ෆසේ වන්නතා කොල්ලන්දෝ අලුගොන්න ආනමි අසම් කනඩි ඔගස්ට් මොහම් ෆෙටිගෙන් ආනමි මියා गुरुवार तर्जमा एक कुं किया दें आलगोंड आनमि दिहा फोई तर्जमा एक क्यूनी दिसंबर के नियोला दें आलगोंड आने काबे आनमि जनवरी का तुम कनेडी आनमि बाकी ओइ बैद तो बाकी ओइ नबी फोई आनमि दें 26 निम्मु के कुरिंग एक कुं किया ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಾಮ ಕುದಿ ಕುದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಡಾಳೆ ನೀರು ಮಿಸ ಬರ ಮಾಡಿ ಪಾಗ ಕುರೆ ಮಿಸ ಮೀ ಗೋಸ್ ಕಂಡಾಳೆ ಮಾಬುಡು ಗೋಲೆ ಕಂಡಾಳೆ ಕಮುಗ ವಾಣ ಮದೆ ಮರಬುಡ ಸಿಕುಂಡಿ ಮಿ ಹಂಗೋ ವಾಣ ಮಿಸಾಲಕ ಬುಡುಕ ಏಗ ಬದಲ್ಗ ಮಿ ಹತ್ತಾಯ ನೋತ ಮಿ ಮಹುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಗುರುವಾನ್ ಬೆಸ್ ಮಿ ಎಸ್ ಸೂರೆ ಕಿಯವಾಣಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಸೂರಕಗೆ ಮಾಣ ಅಡುವಹಂ ಎಸ್ ಸಫಾಗೆ ಬಾ ಸಫಾಗೆ ನಿಮ್ ದಸ್ವೀಮ ದೆಂಗಣ್ಣಾಡೆ ಬೈಕ ದೆತ್ರೆಗೆ ದಸ್ಕೊಳಕ ಬುಡು ಗೋಲೆ ಕಂಡಾಳಾಪ den migota kaane kudi bosta kandalagen kurangulu nima pase enulia wagoteki misalaka mi fenniya do nimmanan e ha samde sikunde dinawege mundagu kor pashan megotega badalga miyadu misalaka isaka menata kiyawana ehem misli made sikunde nuire nge nuirege den kiyawalere ekam ko miyadu misalaka bagara sura bestiya muli bagara sura medu kiyawana me ehem gitangarwati adem wara nikka lowawen baden kurevene mi දොරකඩිරණ ගන්න එක මේක එකම මේදු විසාලක 15 මිනිත්තු වන්දි බගරසුර එක්කිය අදින් පැෂීම දාන්න එම ඒ සම එක මේ වගුතු බහලායරු මේක කන්තත කදතරක විස්නායරු අත බුදු ෂයිතානගේ දවකීක බංගුන් මෙන් ඒ ඕ කොෆ බෙහෙක්තුදෝ එමෙ ගොත විස්නාලායරු ගොත කුදි කුදි ලණ්ඩන් තකන්න අම්සා කාජ්‍යගවස් මේ කණාලම්බි ඕකේ මේ ෆොතෙන් නිම්මාඩන එෆෙන් නිමුනේම දැන් ඉන්න ෆෙත් නිම්ම එකාල ගොතක කණාලයන් ගොස් නම්බුලි ගුරුවන් එක්ක මඩ තක්සි තර්ජ මාඩුවක බේණුමකි බේණුම් බායරු ඕකේ ෆොතකුම් ටාගට් කරාඩ එක නිමුනේම එනිමේ තංකොල ශුකුරු අදා කරමු දැන් ඉන්න බය ටාගට් කරමු දාන්නේ ඒක මේ ඕවරම් දෙක නුකරේගෙන් දා දියුමා බෙහෙගොතු මෙනලෙස් කොල්ලාරු පහන කරේ තංකොලස් Miss adi wake kuna namreno neb omme dua pe ita paharaku Allah syukuru kureve missa baddalu mangiradu kureviti alhamdulillah en viwahaka kulauga habunelam beenuwi alhamdulillah Barang mufabe aslo mikala teralur me bisnala me mikla hoga bes mi gagana ka pansaha me kudina eko algur me class me group ge batibe pansaha ka kudin eka mikla hang e misam wara bada shukuru kurang emme kujjakwe se ka kla hang e ade deti ensa ka tikudin emme kujjakwe snana kam ga jani sabes mi bahata ka hen kame gole rena do eka mikang eko migota kurere ne go pahi ko debba tile ama rabbuna shukuru kurere Allah subhanahu wa ta'ala igota mederi kon mudebba bes kami argon menna kat kureri gen nudane kando hingai mani mada dua ki Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.